Tungoi anakanta anashenita yang khoyata api ganim te khaya kakki ahina anashen anakanta khamat maning aphasi takhu hinno anahin api awanga abot no kainlu pitwe hin anya uchukwa kakki ahinung anakanta pitwe hinno anakanta me pimbea u santa pi mbaya u khamata atihin laklamya ke kakki ahina anashen anakanta democracy da anakanta pyongpyana kakki democracy anakanta pitwe ai paku hinno mepe ulu ya ukchuka hin ai pateno ai shuwa kakki sunlupi anashen sanitang anakanta anahin khangmata vedaka vekke kakki aba anashen sanit hin yabanik sikhani dakanta asung ana aniya lo wak sunu ai pateno na ai do lo wa pokhaye pilu Mego pewaya ya pipin lokhaye Santa ku pyawaya ya pipin lokhaye upariya ya pyong lokhaye ahin anaka anashin sanita ai chen wa khakke aina anashin sanit hinung anaka ta pitwe hin amhan hin kwani hu lo wa ya polu abot hin no pitwe hin amchina aya nepe wa ya abwa khakke azuna khano anaka ta apota adoy wa shwata upariyan kho hin andanga chama shwati Pilu lu akhwan yipi chuphokke gaki santa pyaken kho yaman lu tarin thokla tepi yaman hulu pitwe no ibigani singlai wa ayabwa gaki asunu naingan ang tuhin abot no amchina au chu elwa gaki azuna kalu anashin sanit hin anakanta democracy de gotonglu pitwe hin no ibigani singlai wa ayabom sa thonlu thwa anakanta ahina naingana vekke hanakanta ibibok sikke khamho kha thoni lobeke haye kakki ang pi jaba na nya bu phelwa pho abang nya